Урматтуу Өзгөн, Жалал Абад облусунун тургундары, ош жалпы үйгө стройкага уста издегендер, Өзбекстандан ustalar бар. Экрандагы номерлерге агаларыбызга байланышып, ustaларды алсаңыздар болот. Фундаменттен баштап күрүшкө чейин бардык түрүн кылат ustaлар туугандар. Бардык түрүн. Андыктан уста издегендер агабыздын экрандагы WhatsApp номерине байланышсаңыздар болот туугандар. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын каталуучулары. Бүгүн 19 март 2023 жыл биз Өзгөн жылкы базарына келип тургандар. Буюрса жылкы базардан бей байталдарды, тайларды тартып көрсөтөбүз. Видеонун агымына чейин биз менен чогулуп назар салып туруңуздар. Андан кийин ар бир көрүп жаткан агалар кол эретинде ушул видеого бирден лайктан басып коюңуздар. Налбей жаңы эле тууптур. Азыр ушул тай боюнча, бей боюнча кулундар менен маалымат алып, акырына сурап берели кандай болуп атат. Кулунду бей канча экен? 300 000 сом. Кулун эрке ургачы? Ургачы. Канча күн болду туулган? 3 күн болду. 3 күн болду. Жаныбар. Кулуну да адил экен. Качанчы кулуну бул? Биринчи туушу. Биринчи туушу. Бей да чоң экен. Сразу фундаменттин үстүндө турабыз. Бийикте. Бей чоң экен. Жакшы. Жерде да катар бейлер сурайлы. Бейлер кандай болуп атат? Бейлер ар кандай экен. Мына биринчи канча? Биринчиси 150. 150. Экинчиси мына боозбу. Боз. Мыналар 110дон. 110дон. Наркы 80. 80. 130 көкпе. 130 көкпе, а? Она 200 чоңбу. Чоң бе, 200. Наркы кулуну менен 250 бурулду. Наркы кулуну менен барбы? Ооба. 250. Сакейин ушул жактанда көрсөтүп койлу, теппейби өтүп кетейин. Нерде? Мына кулуну менен 250 дейт. Бул да чоң бей экен. Мына кулуну мына өзү менен тең экен мына. Чоң бейлер канчадан экен? Асыга. Ат го, ат. Мына жок, көкүрөктөр аттай го дейм. Ачамчы аттан көкүрөдөн да чоң го. Канчадан экен булар? А? Атам билеби? Нургазы аканыкы туугандар. Үйдө постоянный болот. Номери бизде бар. Байланыс 70 менен 35 25 19, а? Ошого байланышып бересиздер. Нургазы аканыкы. Нерде мына бей алыныптыр. Канча болуптур? 70 алыныптыр. 70 болду дейт. Сиз мына кармагыңыз канча? Билбедим яшы. Эйгес бөлүк мü? Яшы башка болду. Эйгес башка дейт. Бол сыр. Боз. Канча турасың мына? Карап турам. Açıkın aytayımda ben özü o 60 deydim. Канча турасың? 1 миң. 91 000 берип коет. Кошосунда да окшойт, бербейт атат. Ama 2 жыл болду, ана айтпагайdı. Канчада атасыз? Жая бериңер бу. Барбай калдыбы? Барбай. Канчада атасыз ким мына? 90 кем var. 90 кем var. 90 кем var deyt. Жакшы. 39'dandır tamaşa. Satmayım oğlum. Kaça gitti be? 116'ga? Boğaz akam. Boğaz be, 116'ga satıldı deyt. Buna. 116'ga satıldı deyt. Buna be. 116'ga satıldı deyt. Evet, tecrübesin. Çoğun beyken. 116'ga satıldı. Bunu bir jakşa tapkın. Boğaz bu. Boğaz. Kaçada otasın? Bunu şulan aldım bıçak. Kaçada otasın? Mana tartayım da. 100 bin kemi vardı o. 100 bin kemi var. Boğaz. Manda koşatır. Çakın boğaz. 91'ge düştü. Nere kara? Koşatır. Bunun dostu var. Ya. Koşatır. Oo, iki dost. Buna ukkamı. İki dost.
Oldu. Tamaşalap çatlar. Sayısı nasıl satıldı? 103. Ananın torunu Allah'ıyla kaldı. Gördüğünüz balkaç malkaç değil. Çıkartır sana gelsem selam bu. Yok 17 değil. Başka yok. 14. Satıldı değil. 103 satıldı. Beyler hazır al. Kaç efendim? Kaç yaptın? 100. Kısır bozucu. Taştan emin bey. 100 de otamam. Nasıl satılgan o şeyde? Kaç oldu aga? 90. 90 bin son var. 90 bin satıldı. Bakırın yaktan dağı gösterelim. Kaç adam oldu? Bir lira o. Güzellikten de ortağız. Güzellikten. Şundansa. Dançak. 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 Ne yapın sizce? 90 bin kam var. 90 bin son kim var? Yaşlarında çoğun büyük. 4 asıl. Baytı var. Al bir asıl. 4 asıl, narkınsı 1 asıl. Kayırdık ya adres. Callavat. Calavat'tan getir. Dançak değil. Taza dançak mıysa? Taza dançak. Taza dançaklar. Elinde yakında kaldı. Tuyt. Na tuyut. Tuyut durgan diye. Nomer ayıp boz mu? Hoks. Dançak izleyip olanlar var da. Nomer 77 minin. Aha. 40-80'den altı. WhatsApp var. Жақсы. Dançak izleyenler paylaşırsınlar. 2 dançak. 150 90 değil. Ekonu. Görüyorsunuz. Dançak gerek olsa ayta. Assalamualaikum. Kaç verdiniz? 65 verdiniz. 65 milyon verdik hem daha. Жақсы. Sodanızlar dönsün. Kaç oldu? 80 mi? 80. Yaş kaça sürada? 70 mi? 75. 70 sürada. Dolçulgan tartatta bu. Kaç odasın? 43 dedim. 40 kamına hakeme alın desem 38 vereyim. 38 vereyim de. Ekim'inde okuttu da. Ekimin talaş biraz. Ha, şey diye Urgaç'tay iken. Urgaç'tay. Kaç gene bu? 35 erkek. Urgaç'ı var. Urgaç'ı 35 kemi var. Жақсы. Allah'ın yolundasın. Assalamualaikum. Kaç yılda bunu kaçıyor? Şöyle 45'ten de otam. 45'ten. Erkek urgaçlar. Urgaçlar. Urgaçlar iken. Şete urgaç. 45'ten kemi var dedi. Sıraştı mı? 39'dan sonra da. 39'dan sonra da vermediniz. Üçüyor. Vermeydim. Жақсы. Ақшасы қанша? Ақшасы қанша екен? 35 mi? 35 мың сом еркек та екен. Чек-чеген. Өзінде парадан. Қырғыз. Қанша сұрады екен? 31 bin lira. 31 мың сұрады, беріп едім. Еркек. Уже бұлар 5-6 айлық эле құлында. Қандай болып қалды екен? Bir ayda narı, 1-2 ay narı versin ya, bir yaşar olur. 2-3 ay менен нар бері. 1 жашар болады дейді. Kaç oldu ki tay? 30'da otur. 30 bin som. Kaça sırada? Sırayla. Erkek urgaççı. Urgaççı tayken onlar. Ha. Yirmi altı? 26 bin som aldı. Erkek urgaççı mı? Erkek. 26 bin som mu getirdi? Taylar kaçıdan oldu da? Sat aldınız mı diye? Aldın da var. Orta sırtta kaçıdan kaçına şeyim oldu? 29'dan düşüp aldı. Tegiz 29'dan. Çoğun kişiye birigi var. 29'dan düşüp aldı. Alınıktır. Büt. Taylar. Onun baştan aşk alınıktır. Satıldı bagaca bağlı tava. Bağlı oldu. Şuradan tartıp süreççim bu. Ya adam satmaydı. Kaç adadasın? 100 kem var. Yaşlıca. Kulun mu? Kulun değil. Paradasça. Aradasın bilmem ben özüm aldım. Aldınız. Ha. Çoğun kem bir okçu. Kulun değil onlar. Para Allah. Canı var. Çoğun nerse gel. Kaç yaş orada? 90. 90 sonra. Oşot da. Çakında kaldı var.
Nömeringizni aytib qo'yingizchi, Fox. Satasiz da, so'rab qolsa. Müşteriler var. Klientler var. Satılıp ketadi. Yaxshi bo'ldi ekan. Qancha ekan bu? Alındı va? 30 ming so'mga alındı deydi buna. Nol kimden ekan? Sizden bakan? 62 yarım oldu. Eko. Eko 62 yarım oldu deydi Eko. Urgaçça. Sayda aldınız mı? Kaç oldu? 52 can. 52 yarım oldu deydi çoğun. 52 yarım kaldı deydi. 60 bin? 61 deydi ha? Aldım. Ha, özüm koşnalarım. Bunları elik çetik alıp durun ha öspürümde. Elik çetik aldım deydi. Bu tay 30.500'e alınıptır. Bu tay. Erkek burgatçı var. Erkek tay iken. Kaçadan oldu kataylar? 55 oldu. Eko 55 oldu. Karalar. 31 narkı 28. 31 28. Baylaş bakacı jayloğa bu. Jayloğa alınıptır. Töptö. Жақсы. Keyingi yıl buyursa çoğun oy bilet da. O da kalsa. Жақсы. Moskvadagilar görüp qo'ysin. Moskvadagilar görüp qo'ysin deydi ana. Tay. Öspürmegen tondar. Karabayır argın. Vaktiga emesiçe. Jaşı. Şaşımına kunan öttü. Kunan öttü. Kunan eğim öttü deydi. Şimdi abi. Gözler. 115 mi? 115 bin so'm deydi tondar. Bravo. Satıladi. Densoqlari görünür. Azıqlar zakon. Zakon deydi. Ha. Telefon cezasını bizge keliyoruz. Oo, bana ekranda nomerge жазсаңыздар, бақтыка номерін берем. Сөйлеше бересіздер. Өспірім дадыл екен. Бақтыка өте жақсы. Жақсы. Содан дерсін бақтыка. Шындай туғандар. Бүгін біз Өзгөн базарынан өспірімдерді, байталдарды, тайларды татып көрсеткен әрекет қылдық. Сұныш пікірлері болса, комментария қалтыңыздар. Каналға қатты олалықтер қаталайтыңыздар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.